kuasa alamat tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat
Salama melambi, salama sitamu lante allo ka paranuan. Mintukna kamalabiran lulangan manna puang talu sang buabanang, tumangka ungkombong ulabak sia umparakai saka sayanna. Atu totemo tomatuangku sia suluk solanasang nalambi omo atunna latanai unnanungan ni tu diona pak kamase sia pak kaboroon na puang tu tontong payan lako kita la biraka lan sang minggu lenduna ta kana sai kumua liu mamasena tu puang usi solangki ulingkai katuan mai komi ta sende pudi puang lan pananungan sang buku kada tunakwa mintuna belanna pak kaborona sia kama maliranna mai komi tapudi tu puang sundun kinaanna kamasei linolan kapitukan. Budi mitu puang sundun kinaana ungkamaselino langkapitukan na urung usorong anak tunggana nangkarang tolino siana labakmo pudimi emintu tolino sendeko rangi gamaranna tamui mitu puang ilang anakna tapudi puang yonawasena tumbaka puangna kakina ana kupo matana tudiona anakna dako nang lasende tu pena anta sitamu puang Yesu ilang suruga pudimi emintu tolino sendeko nani gamanana tambui mitu puang ilang anakna tapudi puang yonamasena. Bogan salo na po matua tapatungan kumua yate kami nombanta dadilan sangan na puang matua ambe na puang Yesu siya panganta na puang penamasalo. Amin, amin, amin. Salama laku kamu di umay mintu tumasalo. Kama masyan na puang talusang buah banang urondong komi. Bayanan Pak Pudian lulamai Pak Pudian 110 kasera. Angka 120 kasera saya lako 130 anan. Kadana puang. Kale kalian tumintu kasa abiami.
Ia mato anak pengkalai penan. Kadi papayanna kadami umpama siang sambu penaanna tau. Siang beni anak kina tutang unampui tangak kina. Mengangana sia mangusuna Bilan on kamalina mintu pepasan mi. sailena sia katuru-turuina. Susi tu ilang patorna lamo mintu tong kamali sangan. Pabantangi tumintu tengkaku situru pangalumi. Siadaan na den kadakakian parentana. Lendokanna diomai Pak Kario na Tolino. Uturu mana apa itu mintu parentana. Paarangina rupami tetaumi. Sia ada ina tu apa mi pondok. Ia tuwai matangku lolong susi wai salosok. Bilan nata tau pengkaulai sukaran alun. Mau Pak Tongan tumintu na tau ta popenani. Mau patongan tumitu Natal Yang pasukaran aluk napungan Tumpari tambu kamaloloan Undan narara mintu kasabiana Kalebutangan tu pena anda Munda kapuan toka penumbana. Kompo ka salo na po matua. Perang itu garonto na parenta di alalamay. Surah kawirewa kaparanuan na tonoran Yohanes pasal 15 ayat kasira sila ko 12 tunakua. Tumba tu ambe umpakaboro na tendu kamu tu aku mangka umpakaboro komi. Tontong komilan pakaboroku. Ya ke ungkaritutui komi mintu parentaku. Manasa tontong komilan pakaboroku. Susi aku bangkamo ungkaritutui mintu parentana ambeku. Sia tontong lan pakaborona. Mintu nate kupokada lako kalemi kumua. Anna tontong lan kalemi tu kaparanuangku. Sia sundun tu kaparanuammi. Inde sia tu parentaku. To kumua la si pakaboro komi susi aku mangkamo pakaboro komi. Amin. Susi balona arang masia ten mo puang ungka masena Susi irina angin makarowe ten mo puang ungka masena puangku puang liuka boro nang tontong aku kamasena
Tetama tuara mengaku dosa. O puang tu ponno kapamasian. Saya kan tu temo laku kalemi umbuka penangki. Mengakukan kumua yati kami to kasalankan di olomi. Unolai kalingkanna katuangki tutangna kalau penambi. O puang pagarikan diona temai kasalan tumangkah kipogau. Sorongan kan kamatotoran angki patoro itu lalantang na Allah penambi. Nah pak panunduna mora pena masallo tula tontong urondongkan. O puang pagari sia kamasekan. Salo na po matua laku kamu mintu tu tuara bangaku dosa sia tunlan kapa penasaran di pamanas sasule tu kareba kamasukanan liu diumai puang matua lamai Efesus pasal 2 ayat karua selaku kasira nakua belanda tete dio kama turuan ia tu ambi di karimandi diona kapatunganan anayatu yan na to tangia tuo dio may kalebi sangadinda pak kamasyan na puwang matua siya tangia tuo dio penggauran kumua da na din bisa tahu usatuan kalena amin. Kobongan masalah na puang la usorong kita ndakure sumanga. Karena puang lame Pak Pudian 110 kasera angka 130 talu saya lako 130 na apa maka ada kumua pabantang itu mintu tengkaku si turu pangalumi siadaan na den kakadakian parentana lendokan na diomai
Pak Kario Riona Tolino. Kuturu mana apai tumintu parentami. Marasan di patengka tu penombata lamenaniki lamai Pak Pudian. Sende komi paranu randu ma gelu ma tumbaraka. Sende komi parandu-randu magelu ma tumbaraka nina lolo malabi siya makure sumanga budi puang tu perendenmu umpelen dui koko Tuga di pandasar dan pamai tunduk Israel taturut duka menomba kumpen noloi pong makuasa tatukku umpe kalangka menanila usat tuani tutongan kadana mama se masuka kapenomban merkarampangan kaunalan kama parisan kapusakan kemalinan napopin bali pasero tote muduka atupurka umbengki kasengyan marang paksay lakomo. Ada natura akan diuangkan. Yo den telelang la lulako sikolo minggu. Ya mau dukung itu pas sekolah minggu. 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, depende. 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya depa. Lima 1 kali, 50 2 kali, 50 3 kali. Time 50 3 kali. Yang mana itu untuk sekolah minggu?
50. 3 kali. Oh yate bale lalu tama pembangunan. Oh Kapodak. Seratus pisan. 150 penduan. 150 pentalun. Yate untuk panitia pengucapan syukur wasam la siswa la peneguhan pendeta. Oh, ayam lalapan. 100 pisan. 100 penduan, 100 pentalun. Soalnya apa siapa tuh ini ate? Seratus pentalun. Depende 100 pentalun. Dah dua apa? Dah dua apa solatnya? Ya misa apa ini? 50 pentalun. Yo ya mato tu natura di kuah kurre semanga na puang atontong pasak ki solanasang. Ta pasambayangan ni tu persembahan ta tamas sambayang. Kure sumanga opuang belana mi bemokan atu unsorong tanda kuren sumanga aki. Tula dipakai untale ambung kada masuk kami lan tetangga kam kombong kami. Yatu jona pakaleki puang adai kalam pakein lan katuangki. Padai pagari itu salah budangki, mitarima itu pas sambayanganki. Amin. Kikure sumanga opuang angga pakaburon tapo penan. Kikure sumanga opuang angga pakaboromi kure mai kegenaran tumika masengka kure mai
pujian persembahan dari SMGT. Nah, pasaki po matua tu pudi-pudian na anak kata luar biasa. Lata pataru ta basa tu kadan na po matua. Bangka mo di basa nina lamay papudian. Nala di pataru pala di basa lamay kadadian sia kitab Roma nah surah kareba kaparanuan na toloran Matius. Padolo la di basa sia
la dirangi tu kadan na po matua tapalaku patuluan ta masambayang kipudi sia kipakalabi tu sanga madatumi o puang matua tu mangka momi pasalamakan lan anak rampan dilino pak kaboro puang Yesus Kristus sia tu pena masalo tu tontong kambi ikan na lobongi lan tikatuan tu temo puang matua saya kami nomba kibuka tu penangki jolomi mamalikan la mininta li amun itu yuna kadami belan na kipatongan kuya tu kadami la panundu tangaki sia penangki la kolalan katonganan ia mo to puang matua maturu-turu komi panundu itangaki sia penangki lula komanna puasa pena masalomi laurang itu yuna kadami sia titaumi lan mintu agang kekurangan na kamaseo po matua ibeni kakinan na yati kada di taliamun lana po malabi isa kami siya kipo mau pak kipo rongko ti kami mintu to pak patongan buka tu tanga aki siya penangki po matua maturu-turu mo kami po matua belan na saka mo kan lan perangi tu jo nakadami lasangan na pong Yesu kini masambayang haleluya amin. Pak Basan di dalam may kadarian 20 kasera ayat 95 saya ko 20 karua. Mangkato nakuami tulaban lako Yakub belan na sangadadian kuko la sipatu rokoka mengkarang punala bang diokaleku pokadanna umbara nakua tu saromu ia tu Laban den duka tu baine tu anakna ia tu kakanna di sanga Lea na ia tu adinna di sanga Rahel ia tu Lea mak mata malun apa ia tu Rahel mak karidi tu kalena sia melo tu pantarisanna ia tu Yakub Rahel tu nakasinnai ia moto anna kuai da iya to angku mengkarang bangmo lako kalemi 7 tahun diona Rahel anakmi tu bungsunna makadami tu Laban nakua labi ke iko kuben ke la tau senga mora la kuben torromo sola mengkarang mi tu Yakub 7 tahun tu belanna Rahel na iya to 7 tahun sangat tu bangri na saading belanna kama sinanna lako Rahel makadami tu Yakub lako Laban kumua benmo tu baineku angku sangampa belanna ganna amo tu atungku narampun mi Laban tu mintu to matondok anna pogaui pa maruasan ia to bongi ia to nasolan mi Laban tu Lea anakna lako Yakub anna sangampa Yakub ia tu Lea na ben Laban misa baine sang buakna di sanga Silpa lana po pak dua ia tonna melambi diomai na tiro mi Lea ia moto anna makada tu Yakub lako Laban nakua maapai ami pasusi na to tang dio na araka Rahel angku mengkarang dio kalemi maapai ami pakena na me bali mi tu Laban nakua tae ia biasanna lan te tondoki tula umpak bengan ni dolo tu adinna ke tae pi kakanna pa panai 7 allo lako te anakku angku ben ko duka ko tu pia iato belna pengkarangan la mukarang pole pa dio kaleku 7 tahun na pogau mi Yakub susito na paganna i 7 allo lako baine iato namane umbenni Laban lako tur Rahel anakna lana po baine. Amin firman Tuhan. Pak Basan mak pentalun dia lalamai
Surat na tonorani Rasul Paulus lako kombonganna jo tondok Roma. Pasal karua ayat mak pen 20 nanan saya lako mak pen 30 kasera. Pasal karua ayat 20 nanan saya lako mak pen 30 kasera. Ulun na Pak Basanta do na kuah kama parisan sakatu umpabutu kama lakbiran sailako. Susidu kamo tu pena usandeki lan kalanggaranta. Belanna ia tu apa la tapalaku susi sipatokna taisan ni. Sangadina ia kalena tu pena pokadangki sisola sarro tang dilambi di pokada. Anna puang tu usudi penaan na tolino na tandai tu apa na tandai tu apa nang na tumang na tungkanan pena belan na ia tu pena umpa kadan mintu tomasero situru pak porayan na puang matua. Apa taisan kumua mintu na apa situru umpasayan kameloan tu ungkamali puang matua ia motu to ditambahi situru tanan penanna puang matua. Belanna ia tu to tempon dio mai na tandai tempon dio duka pamai na lampaki lasang rupa agan anakna kumua annala pak bunga dio tuto buda sang siuluran na ia tuto na lampak tenpon dio mai ia duka mo na tambai sia ia tuto na tambai ia duka mo na bilang malolo sia ia tuto na bilang malolo ia duka mo na pamalabi totemo apara latakua diona tumintu na to ia kesisola ki puang matua minda pala umbaliki ia duka latang umbudanan anakna sangadinna na sorong belanna kita solanasang maapai na latang umpak kamasian ni tumintu si sola tu anakna lako kaleta mindarala pasala to na tonno puang matua anna puang matua la umbilang maloloy mindarala umpakanai ukungan anna Kristu Yesu ia tumangka mate ontong pimangka di pamalimbangun sule sia dio kanan na puang matua sia umpak kadanki mindara tumadin la usarak kiki diomai pak kaborok na Kristu kama susan raka bak tu kama parisan raka bak tu ka dipakario rion raka bak tu katang diaran raka bak tu ka mak kambelangan raka bak tu ka sanggangan raka bak tu lakbo raka susi tu disurak kumua tu belanna kamu mora angki dipatei tu allo dipasusikan domba la ditunu apalan mintu na to sapa talo tu belanna ia tu to pakaborok ki belanna ku katapai kumua la kamatean ba tu katuan la malaika ba tu topa laden na totemo ba tu mane lasaina ba tu misa kamawatangan la malangka ba tu lamandalan ba tu misa sengana tu penanna puang matua tae na bela usarak kiki diomai pak kaboro na puang matua banang dio Kristu Yesu puangta amin kadanna puang matua haleluya. Haleluya,
Peragi surah kareba kaparanuan atau noran Matius sang pulo talu, Matius pasal sang pulo talu ayat 30 misa selako 30 talu, nah di pataru dako jo ayat 40 napa selako 52 kada puang matua napo kada pole omi tu papa susian senga misa dio tingayona tinde tau nakua ia tu parenta suruga susi lise sawi sang lise nala tau natanan ni lan palak na tongan na ia mo bitina tu mintu na uluan na lise tananan apa yan na tuo mo kapuami na ya tu mintu na hutan siya mengkayu anna ma'din nani manuk-manuk do may langi say mentiongan tu may tangkena siya misa duka pa pasusian sega napokadan nitu tau nakuha ia tu parenta suruga susiragi nala bisa baine napatamay to tapung talung bakku anna silele mesu siya lobo di patarula ko aya 40 na apa ia tu parenta suruga butung ianan kapua angga na bembudi diong padang naku butui tahu na budi poleoi belanda kaparanwan na malemi balukan nasang itu mintu apa dio kalena anna ali tu parang yato siya yatu parenta suruga butung misa to ma balili undaka matiara meelok iyan nakabutui mitu matiara masulik alinda malemi umbalukan ni tu mintu apa dio kalena anna ali tu matiara yato siya yaduka tu parenta suruga butung puka nae te tau diong tasik siya umpur marupa-rupa bale yan na pondo mo nerui mi tau langan randanan daun ko umpilay iya tu melona napatama pa panyanda apa ya tu kadakena natibian susi mo ladadi to ke katampakan nai lino bintu na malaika lasun usaraki tu bintu to kadaki diumay to malolo penanda anda pembuangan ni tamah dapo nani api inde mo to nani katumangiran siya kasih sangirian isi mi kana say moraka te mintu date nakuha milako ki kana say mo nakuha mi Yesu ungkwan ni yamo to minda tu pandita sura tu digurui lan parenta suruga yamo butung misa to makaka umpatasui diong may inan panganana tu bangla na siya masain namo amin kadan na po matua kumongan salo na po matua tu ini nate buat kabusuga siya tu totong duka malay jo may banua salamat lo minggu shalom biate karena na po matua tabasan nina lambay ya papabasan lambay papudian 110 kasera ayat 112
20 kasera sia 130 nandan dah kadadian pasala 20 kasera aya 15 sia laku 20 karua dah surah natonoran di Rasul Paulus laku jemaah Roma pasal karua aya 20 nandan sia 30 kasera nah surah kareba kaparanon natonoran di Matius pasal 10 talu aya 30 bisa sia laku 30 talu nah di pataru jo 40 nak pak saya laku 52 di pakondi lanulelean bintuna belanda pak kaboro atau batu kamamaliran bintuna belanda pak kaboro batu kamamaliran semua karena cinta yan na ipokada cinta sitongan na masyang nasang mulan takata sabab pimpumbiti ki tarangi napokada tumatunta mamata indota siambeta kwa kukamasiko takapupua to si tandang ki baine muane kwa kukamasiko cinta pas to kan na biasa balu tebang ari tapokada jo purukta sia butulan tengah tapi nanta payama masusan na tu papayan itu mbasusi tu kama masean batu pa akaboro kama maliran sundun susi tu nasakan na po matua pabisa di bed pa pasusia susi teh deng komi rakato tu bintu komi siulu ma jaman nasang komi na yetu tumato ta jaman na tu bisa deng komi le usaka ta alami teh dulu kampung tumato dulu kan terbatas tu tumato masikola petani batu malimang ari timba induk ke melambi raka siya makaroen nala induk tuak tak na tandai uran raka mataka raka malela ko padang roko uma siya mintu temitananan na daranay 10 komi didadian 10 luar ka 10 poko 10 pira naka masinasang napo pasikola yan datang nga to temo bisa mirenung nanungan kuwa na biso susi tuman-tuman pada di taunasan ki. Jadi yami sutongan na di sangat cinta to. Pak kamasian, kamamaliran, Pak kaboro. Sama itu kan na yan na di rasionalisasi. Memang ya tu di sangat cinta. Tak na bisa dijelaskan susi itu perasaan mengeri. Sama inang deduke itu tak na rasional. Boye tontong bang mau mapadi, tontong bang mau dipakinai, tontong duka ya. Lantung makamasi kira-kira susi to ya mo to nakuha Soren Kierkegaard teolog Denmark nakuha cinta itu bukan hanya perasaan yang singgah di hati tetapi sebuah energi gerak energi yang menuntun kita berjuang untuk melihat hidup yang lebih baik ya kalau dalam keluarga suami istri napanata teme apa pengkarangan situngan nayan na di tangga masusah siya makara apalagi ke pelenomi pademi anak-anak nakamasi paya tu apa ta papayan tu lino situngan data apa na sundum bang puama tu ya tu sundun tu pak kamasina apa koyate apa basan lan dini melada umba susi tu aganda toma apa tongan lalu perjanjian lama siya perjanjian baru. Nah di alam dina Pak Pasusian Yakub lan kadadian pasala 20 kasira. Bisa kamu mibayangkan pakoyete Yakub inanga tongan du kamu itu yete solaki mo ane den doktor ompokare tadi doktoroin di Toraya. Naku inang luar biasa itu pengamatua. Yete kami tu mo ane sama tuangki inanga bisa pa kami kibedakan umba tu bayi ni malapu umbatu biasa-biasa makari yan na surana po matuan ina na pokara yatu leha mak malun to na yatu Rahel makari idik nah belo pantarisan na kamu mempahang itu dari kutani ka katimi tuman-tuman na mariri mo belo ko na pasti na tandai umbatu bayi ni makari idik siya melo pantarisan na umbatu mak malun dari Moreya mapadi maajama 7 tahun demi Rahel. Apa ko napake na laban? Dan niya tu Rahel nako kupugaw mo 7 tahun tena singa na yari tikakan na mubinda. Liha. Simple aja laban jawab. Nako
na tao na susya da akin demi to. Uma di bendolo tua dinna na bendapo na dem patikakan na. Sa abara mo ko yamang mo te. Ya mula mo retu Rahel, aku renggan di 7 tahun. Bayangkan. Ukutane miti solak kuane. Bui umba susi, sabaya mo dina to sabaya te matana. Yakub pinang natande ko mo yate kesigimelo te, yato. Ako tungan narakato solak tumuan itu. Sa dilambi-lambi na mengkara ka bui batu lako inang ladi. Kau duka yake inang sa dilambi na tu apa dia nga to. Ya mo dikato na tole pite Yakub majama. Jadi mangka mo majama 7 tahun dipakai nai pa mapadi itu dipakai nai. Kombe denda sami ki dipakai nai te aku duka dia mau dipakai nai na. Jadi nang mapadi itu dipakai nai. Belan nah lana ala tunagana dewi cinta na tole pa 7 tahun bayangkan. Jadi tontong sabara. Jadi itu ya mo to yate pa pasantan dina lana dai ki kumah segala sesuatu kalau dilakukan dengan cinta ya tidak menyerah meski dipakai neki meski terluka pai na tontong ya dipukul sabaya tu cinta melo ya mau payan lan Yakub to nalapa pudian dina ia duka ya tu cinta biasa beriringan dengan todowi matanta ko tiru kami temeto matua ia tu matua na darai ni temena kana 5 kana kamesen di pungmatua 10 kala abi den tu dikua anak amanis den duka tu anak torkos gitu den duka tu pia buda mo asina di be mosek na bali-bali piki na pakene piki itu pai na tontong ya tumatuang kamasi jadi biasa tumagi den tau biasa kambe tumatuan na den tu labo itu matuan na jadi den duka tumpate tapi itu tumatua tontong ya na kamasi itu anak-anak ya ada pepatah mengatakan kasih ibu kasih anak sepanjang galak, kasih ibu sepanjang masa ya kan, sepanjang masa. Jadi pokoknya ya temi kita anak na tak pernah mempayan bukti mama saya telah kutuma tu apa yang tu betul nang mempayan mak kamu ya. Jadi susi moto muina di pakai nanti tu matua di sakiri kana masaki nang tontong lantuk kami serang. Susi betul. Jadi Pak Pudian ni dah naranuan kumuya te tahun na po matua nakamali naranuan kumua latontong lantuk laku kadan na po matua apa kumasa ya to nang buda duka tu tahu pabali-bali pai nang tontong na ya lana po gau nama pentalun na pa basanta lambay Roma iya mo nanimpa sundun ni kumua inang mintu mama selang telino tumapatongan inang sundun yalan po Yesu nabong seorang ki anak tungga na po matua yang tu po Yesu ko bisa mi bayangkan kene ni tahu misa ari anak na ya tu tumatuan na penan na susi makante biasa pira-pirang kota jema aku tungku jo palu si Samarinda si misa ari anak na jadi bale anak na satu-satu di telepon sama aku ko sabar-sabar ka mo ko sabaya tu penan na tumatua inang was-was bang sabayan na tayo mo ko tayo tu keturunan jadi harta paling berharga di surga diberikan bagi kita ya mo tu po Yesu dari ya tu pak kaboro na po matualan po Yesu na po karakadan na po matuan nina kama masyan na po Yesu pak kaboro na po Yesu tayo tu apa bisa pasisarki kama susar ka katangadiara ka siya ko na ko dilaboy ra ka siya singa namin tu kama parisan na yamo to latakan na say kumoy na yamo to tu nasaka kanan na po matua belan na pakaboro belan na kamamaniran mintu na belan na sundun tu pakaboro na po matua na ibiki po nga matua lamay sura na tonoran ni Matius ni na papasusin pangadaran na po Yesu kumasusi mo to tulan na nga tujo na kerajaan surga latontong tapugaw kumakiang galiw tu katuan do suruga na kamasyangki po matulin do ipong Yesu nabi apa ya nalalino la di pasi anggaran ni ta na siyangga wi terong saleko sabaya tu kita terong saleko butung-butung ya mo kita di kuwayawanan na luar biasa to sela kumbe tabang mo tapa akademelo tu nene nampota
Anak kata gara-gara lo kintiru-tiru sa likota. Siya singa-singa na. Nakuha po kay Yesu, minto na to taana siyangga. Sabain nala bisan pa siyangga itu kamamasen na po matulang pong Yesu. Toromado sa piki na pasalama ki. Baby siya ki tolilong kamasitaw ki na kamasisya ki. Padeng kira ka mo rin kamasitaw tu pakinay ki. Pokada buko ki. Siya batu na padik kita rumah penanta. Masusah yan na din susitaw to may luar biasa to pamajaran. Dari apa tu nak kuah pun Yesu, papa susian susi betul kumaya tu kiang enggak ada katuan lan surugan nak kamasengki pun betul lampung Yesu. Ina tay apa lalino lah siang garan. Iya betul la tonton kimak kuren subang ala ku pun betul. Kuala papa susian susi teh. Patay yan de toraya, dia luina sega. Dente janda si Bali duda. Kuyan na din kumitu janda siya duda indete si Bali ko ta nakam teh. Pakuyete inangtongan teh pako na ada inasan ki siya ta parisanasan tu kaleta siya tangata nadata pago ile. Jadi yete duda umur karung pulo na labi ko din pada din nanakan nanti janda na duda. Yete janda beman ni 30 labi. Ya pani 30 labi muruna si Bali. Kuyan na jam-jam kantor gereja, manukudukong kanyo tinggu gereja na saya miya na kuyan di kumdolo tumatua. Dete to kisi sulambang ang pinatua maano po nako tambe to na tumatua jame pa pendeta kwa. Matumba ba kami rete tumatua na takoto budatang nga ate na tukutuku bang mo kumi. Nakuha pa mura kami te pa pendeta na tanggal-tanggal mudaman na pakika dari kamaseh di pa akademelo. Kung ba susi to tanggal muda. Segara kapala itu tanggal muda. Matangga bulan na matua bulan naku sega naku yan na mangura pa tanggalan bulan apapun napakanemelo na nene nampuku miliki melambi itu naku hindi kopi mo nene na irui de sanggarana ti puntir ka di parede o susi to naku yo matumba dito kitang gala muda susito na pa akademile ko minakuha sa bana tadek mula lomon tarima pa kasyuko. Oh. Naumba mo susito ke matang kami bulan. Kuya na matang-tanga mo to, milig na to. Kuta mo na yan tundan na milig na to kudaka umbatu koping ko nene anak ko iti jo tara kam tanday garaga kalene. Oh, susito. Nakimatuwa mi bulan to. Nako ko na milig na adik ka to biasa. Kuambar kati kopi tene ena nata na susi biasa na. Na ko iti jo karaga kalena mu sorroki. Ya na to ke solakir ke pangle na ko iruri. Yo. Ya na to inde te ke susi tam to na ko sorroki. Yo. Ko susi to. Pakalang kini ka to ke bongi-bongi mi mamma na pa jong-jong mga moralite. Na may mangimpi na mintaras ako na tarasay mo di ka ako to bang. Jadi mbayamo kukuami mbayamo na saka pipata te tumatuna kwa. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang di tarasay. Ya. Di tarasay di ka to natubang. Dari situ kan na ya te tanah yaman na te oma tu susi to, oma mangurap pa te saba janda na duda si Bali. Pa mate mo di ka. Ya te oma ta apa ya. Yo. Kusaka mintu kita para linasan sing, ya to. Tapi masalahnya biasa budak duka itu mau sih jadi tanah yang mana teo mau sih nasan ki bisa nasan ki susi to ya pita morempa karamelo mete tahu ke den ya pernah ku tiru mami ko temi toraya nako panditayub nako situ kan nete toraya si makarat nasan si malapu cantik dan ganteng tapi belanda rambu Solo dikatakui ko maalindo teno miki siya maalindo bayade. Sabamu isi tandang bangari para peranto jolo Batam jolo Papua oto sing aton dok ya batu to kesu mi si tandang to mengkendek to sangal larka tae hubungan rarabuku pasana ban terong batu to tondo na si tandang naban ni terong raka di garakamo luar biasa du kate gora-gora tongkom biasa nagarakan singgi na paru bang mululangi itu lelen nah saya to di ko mano ko komidolang alan ni papiong may alan ni bobolo to may apalagi ki kamera ko tulog alan ni bir may saba harus dem bir to alan ni bir papiong sate
Ya tu balik tunu belo, pangararah ka. Ya di kamu sampu pisan na tongan, sampu pendor ka kesay. Na ko eda ka ba mo kuin di jong lu sabara mo ko tiro kami di jong na lu. Oh bayangkan. Kuin na sama tu mito. Tamo na di sanga kumua. Pak ka masih sundun tongan te belan na si tiro jo miki barang apa. Nalata poko ya susi te misa apa susian kisahnya tadu teh dalam cerita sih. Nakwa dente to mangurah la 20 tahun na maajama jo misa hotel bintang 3 bang ridika hotel biasa-biasa ri la 20 tahun na resepsionis taru bang pas satu ketika di kota California ini ada event besar ya kira-kira susi te sama jo Amerika ada sepak bola ada pertemuan akbar sehingga itu penginapan full nasang mui kadang keng na tu penginapan sela ko bintang 5 full nasang. Dan dikate sepasang suami istri parubaya mo. Bale nasang mo nalilite penginapan na tanasang. Bale milakote hotel ta na milongtongan. Pa sita mo mite resepsionis na kwa. Der kali ka kamara mi sa kosong. Na kwa sitokan na puno nasang mo pakoto matua ko mina mamase na tiro ko mi. Yan na sa kabongi 2 kabongi siari 2 kabongi bisa ya bang betu kamara ko bini. Ko na mi tu kamara na 2 kabongi. Sabaden urusan bisnis saya na urus to. Mangka to sule la kotondong na jo Kanada. Sa minggu kemudian saya tu surah rampoi nabukai tiket kelas bisnis sia langsung lah diangkat menjadi GM General Manager di hotel bintang 5. Belannya itu to na kamaseto sangalo ternyata to sugi jo kota Kanada. Jadi susi moto tu di kuah pogau ki pa kamasean tanah ditandai kumua umba susi rampona susi tinde to 20 tahun lah 20 tahun lah jadi resepsionis bangari belanda na pokok lantuk si turu kapatonganan na kamase mintu tau to tanah si tandante jadi susi moto kadang-kadang kita dalam hidup ini memang melakukan cinta itu bisa terluka bisa sakit hati tapi lah tontong ya di pokok yan na sumaraba-raba mo to nene nampo mi to mi kayo minasanga sa kamani ko o mi sa kabungalo le mamanando iyo sa apa ba kami palimping na bro ya siyerta si bali pisa kumua lamu pa akademelo na dam saraba-raba na siya yaduka kita to mana sumi nene nampo mi ke mandu mi saraba-raba susi ba mo radio rusa sa apa ba kami palimping na sis mereka susi na ya syarita si bali pisah kumah lah si pakaboro kial lo mogi jadi susi moto tu napoko yako wina pitung tau bangka na panata tu zaman dipakai na mapade itu dipakai na tontong pa ya majama pa pitung tahun sela ko nalambi na turahil dari lante katuanta kita tu patongan kadang-kadang susi kita jatuh bangun bisa napake na ki isiuluta napake na ki panggawata napake na ki anak abuanta pa di pedanta to pakulata soro ko kami laku pungamatua sabaya itu pungamatua ta na buta yaitu pungamatua ta na taru na tiro lobong itu aganda to mapatongan na perangi itu sarro na to mapatongan ya betul na puka dalam may papudian nina sia surah Roma na wong sora miki anak rampan dilino po Yesus. Kuya betul lah tontong ki si pakaboro duga puang lah tontong kabasiki. Amin. Ya tera pa maanan nung asito kan na di ma ya to si solo mirang itu kadang na pengmetuan tidak bi pokoknya mi papayan. Pa biasa peti mesolaki budak bang apa susi kukuan. Sang nak jemaah tu khotbah mak penduar ka mak pentalun doa mak pempiran nerka. Jadi kamu bang mau kita tu rapa mak nanungan leh. Binandung itu kadang na po matua mi sule mi pokoknya lalu katuan. Pako yan na kesempatannya teh sama be la 2 bulan mete mak pantun bang da. Laku pokada pantun le. Ya. Bakure sebang kitu tu matua-tua mui mabusa mulunda. Tu ki lan agan na generasi gensi na sanga toto temo generasi gensi mintu na apa dipakai jadi alat penginjilan termasuk pantun ya. Jadi mohon cakipnya nanti ya.
Saya sampaikan 3 pantun yang cocok dengan bacaan ini. Air sumur jernih, tempat bertemu. Yakub menggulingkan batu seorang diri. 14 tahun terasa satu waktu saja. Sebab cinta tak pernah menghitung hari. Satu lagi ya. Mutiara indah dicari pedagang. Harta terpendam dijual sawah ladang. Salib Kristus jadi bukti terang. Semua karena cinta, bukan karena hutang. Oh, jadi bukan karena hutang. Jadi itu kita toraya yana tunu komite dong bai lako sara rambu solo rambu tuka. Da bisa ngai hutang to mele. Yo, una tumotomi kamu bibigala lah. Ya to. Lah pakai deki persembayangan panggimbo sama lele ta tampak kinako ta pokade itu persembayangan be kido surga na pengadaran ki pung Yesu ya tulah ta persembayangan dete aku rismaka tu Bapak Yohanes Karo Nenek Renal Bapak Lulun Pakabu na tulan lansia pira-pira te lansia Buddha sia Masaki anak Erkah di Elim Nesia di Elim Abdiel Evergreen, Ibu Yohana Tapi selesai operasi di Makassar, keluarga berduka, pira-pira duka. Ta mas sembayang. Kure semangat po matua bela nama masemi bangka mukan bebenat tu sangat tu terang itu jora kadami sia mangkakan sia tontongkan lampu di tu sangami sia lan mi pasiumpu kalan kapasabayangan sia mi bendukat tu anak di sekolah minggu pak bekan pudi-pudian mintu na to puang bantu ki kure sebanga paranukan na itu pena masalo lah tontong tanam melu lan tanga ki sia penang kitu jona kadabi sia kuasa pena masalo mi lam panundukan pokoi opuang matua ki pasambayangan te kobonga salo min dete kombongan ya tu makure sumangana tontong komi pasake sia teduka teme kombongan lendui allo kada dia raka allo kada dia rumah tanggana tananan dapo naraka sia lendui ampo anak lajona pak jama sia pasikolan bitun tu nakure subaka sia lendui pengkarangan lendui usaha tebe patuan sia tananam bikamasiendi pas sakina segupong atua ki pasambayangan teme tomatuang ki lanjut usia tomatua mo lan kamatuan ya tu malena siapa maminggu ki kure subanga ya tu jona mulubanua belan natang na bela mo tontong komisi solan ni po matua pasaki lobogi sia temi janda duda yatim piatu tontong luka komi pasaki ki pasambayangan te tomasaki pira-pira tu mangka ki pokara dina ya tu di daranen na jolo banua sia di darane jolo banua pa adampi kamu lampas saki po matua lendui pedampi wairu sia mintu temi kande sia pandarana jo mi keluarga ondongan na temi lendui kapatongan mi kamasiangkan ki patongan kumala mi pake papayan puasa pena masalo mi pamaleki sule opu amatua ki pasambayangan duka te pira-pira kombongan belanda dalambi tujona mamaramata Bapak Yakin Tandirerung keluarga Bapak Yakin Tandirerung keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Bapak Daud Sapan, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Seri Payung Datu, keluarga Frederick Palete, keluarga almarhumah Ibu Elizabeth Lobo, keluarga Bapak Kadang, keluarga Bapak Mayang Tandek, keluarga Bapak Daud Linggi, dan keluarga almarhum Bapak David Toding. Tontong komi pakatane upong matua mi sisolan ni mi pagandaran ni mintu tulana para luina lampanata tujuna sara rambu solo opu amatua maturu-turu komi mi bendi kakinan teme rapun na teme mintu keluarga tu nalambi kama maramata na tontong si pak kadamelon tingayo te angkaran ni te parri sia
napatungan kumua bilanda kuasa puang matua tula bisa nangkaran ni siya lendokan ni. O puang matua kipasambayangan duka te bintu ibadah rumah tangga OIG la di panata lang kumpungan din te siya majelis gereja pandita penatua dia kita tahu sa pengurus PWGT PKB siya PPGT sekolah minggu siya verifikasi lan jema lami pasak kinasang na situ liban nangkaran ite bintu pak kamayan lang kumungami o puang matua kipasampaikan duka temi anak kimalenan daka kamanarangan lan kapasikolan pabula jomai TK siya laku perguruan tinggi temi malenan daka zaman temi perantau kamu nasang lampas sakit puang matua o puang matua kure sumanga tu bintu kan nala katanan lante kami numpan niate pasak kinasang itu bintu apa kipanata o puang matua dako ke kulik kalalang kisule la kubono kamu lampasak kan opo matua kirampo salama siyang pataru ita katua mi kamasyangkang bi tontong panundu itu ma parentaki do may pusat sela kundi te tondokki panundu ina parentakan mataku laku kalemi opo matua na panata melo te kamelo lan tondokki opo matua maturu-turu mo komi mi tontong si solang kalang katuangki bi pagari salabudangki mitarima kama sambayang lasangan na puang Yesu puang siya juru salama ki tubangkan nadai kama sambayang ambe ki do suruga ipalaku ne pakalabi to sa kami napatalo to perintah nadari to pa purami nanti di susi do suruga bengkan silasan nakikan dia loyate siapa ada itu salah budaki susi kami pagari salana to kesalahan laku kali siya dami elorakan di sakandina riding palakan dan narandangkan dia tahu itu boleh nak kamu tu nampu perintah siaka malabiran saya lakukan amin. Kombongan masalo na puang tontong kira pak solanasang ta perangi tudiona warta jemaat apa dolo tamane umperangi dolona kukua kure semangat lako bapak pendeta Hans Lura MTH tumangka umbak giangki tudiona kadana puang tula menda di sulona tengkana katuanta lante atula tapatulako warta jemaat Karambe Minggu 26 Juli 2026. Pertama, disampaikan terima kasih kepada kelompok pelayanan Panakda yang telah merangkai bunga sepanjang bulan Juli 2026. Kelompok yang akan bertugas menata gedung gereja sepanjang bulan Agustus 2026 adalah kelompok pelayanan Karambe. Kedua, pertemuan bulanan dan pemeriksaan kesehatan lansia dilaksanakan Senin 27 Juli 2026 pukul 9.00. Ibadah akan dipimpin oleh Penatua Naomi Todingallo. Pelayanan kesehatan dari Puskesmas Buatalulolo dan Dr. Nopita Limbu Tasik, tuan rumah kelompok pelayanan Panakda. Ketiga, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan Senin 27 Juli 2026 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Saudari Alpalin Amabel Senggo Esteol. Keempat, sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan Rabu 29 Juli 2026 pukul 20 melalui YouTube Jemaat Karambe. Pelayan Saudari Nindya Elgidia A. Pateta STH. Kelima, jam doa Jemaat Karambe dilaksanakan Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 5.30. Liturgis Penatua Unianti, pelayan firman Penatua Rosalina Mada. Dimohon kehadiran anggota jemaat. Jadwal pelaksanaan verifikasi Jemaat Karambe. Pertama, Rabu 29 Juli 2026 yaitu PPGT dan koordinator, PKBGT dan koordinator, PWGT dan koordinator,
SMGT dan koordinator di Konsistori Jemaat Karambe pukul 15.00. Kedua, 30 Juli 2026, Koordinator Kelompok Jemaat TK Antera, Panitia Pembangunan, Panitia Pasca, tempat di Konsistori Jemaat Karambe pukul 15.00. Ketiga, Jumat 31 Juli 2026 yang akan diverifikasi bendahara jemaat, sekretariat atau tata usaha di Konsistori Jemaat Karambe jam 15.00. Ketujuh, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 4 Agustus 2026 dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Pendeta AJ Mangiri MTH. Kedelapan, disampaikan kepada anggota jemaat Karambe bahwa panitia pengucapan syukur tahunan dan peneguhan pendeta akan mengadakan aksi massa yaitu Sokko hari ini Minggu 26 Juli 2026 di depan gereja selesai ibadah, yaitu ibadah jam 6 tadi dan ibadah jam 9 sekarang. Mohon dukungan anggota jemaat. Kesembilan, kumpulan PPGT untuk hari Jumat 31 Juli 2026 di kelompok Rantepao untuk sementara ditunda. Demikian tambahan dan penekanan warta. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Koboga salo ng pamatua. Piragimi te Peturona katua baru lampai surah natonoran Rasul Paulus lako jemaah Roma pasala karua ayat 20 karua nakua. Apa taisan kumua mintuda apa situru umpasen ni kameloan tuto ungkamali puang matua ya mo tuto ditambai situru tanan penanda puang matua. Amin.
salona po matua male mo kami nolay te katuan nakamasyam piki po matua mitontong pogo itu pangadaran na po matua kumua laman na po matua po Yesus Kristus tu pakaboro sundun mi tarime te papasake napuang mora umpamasaki komi siyang katurinay komi napuang mora umparangi komi lindona siyang katuru-turui komi napuang mora umparangi komi lindo masukan na siya umpasiria komi kamarampasan. Amin. Pak kaborona sia mamasena puang tontong lako kita ya moto la tontong do kaki la umpo olelen ni tu kada masokanna lan mintu agan katuanta nang laku ulelean tu kada malabi mi ta popenani. Nang laku ulelean tu kada malabi iyo na puang Yesu siapa kaborona nang laku ulelean tu kada manapa paliu kamaliran pamatan kinaya nang laku ulelean nang laku pakareba tudio na puang Yesu siapa kaborokna Nang laku ulelean tu kada malabi nang laku ulelean tu kada malabi saku sabuna sama mimamikna nang laku ulelean tu kada na puang anak tangdi alingai totang menturupa nang laku ulelean nang laku papareba tudio na puang Yesu siapa kaborokna ramporan danamu kami nombanta maakur semangat mau kemilangan puang.
layang nang laku ulelea nang laku kakareba tujuan na puang Yesu siapa kaborokna nang
Roh Kudus, kau hadir